Mangan sik bolo, wong bangunan lek awan-awan lho, makan besar bolo. Lho, kita makan lawuh kerupuk bolo jan enak. Kalau kok dapae ora. Nama susah bos. Dapae ora kok. Kene aku iso ngguyu bos. Iso Bu. Ngene ndek omah kena tanggungan bolo. Ngene tapi ini hiburan bolo. Makan dulu bolo. Mangan sik bolo. Beber kok. Beber iki. Wis kiri ono. Lawuh tahu bolo. Kan. Anu. Tahu pokong gedang kok. Pokong gedang. Mubang makan besar. Jamune jombeno sapi. Jamune ya ndok. Ndok ketek. Oke. Mantap bolo. Mantap. Cara lalai suro. Suro badok jare wong-wong. Mangan sik bolo. Tengane mandor kawat. Kerjane kendor mangane kuat bolo. Cocok bolo. Terus gak rewel. Cocok bolo. Ini ki wong bangunan hiburane ya. Mangan sik bolo. Kari manis, kurang manis tambahi tak. Ojo cah, gak boleh itu kata-kata kotor. Kata-kata kotor gak boleh. Jangan ya. Mangan sih ya. Gak boleh berkata kotor ya. Kita makan dulu ya. Anu. Lopok ini. Makan besar ya. Ya ono lomba, mangan tak ono lomba. Pokok wis. Aku jago iki kok. Anu. Oh, kok HP barang Sri. Lah wis sak gunung ya. Oh, niku. Pirike ora gede. Buat tenan. Kayak nek share lho. Apa tempe? Enak ayu ora kare-kare. Pai. Pokoke. Heeh. Yang penting warak bolo. Burung wari. Burung. Burung enggak? Enggak sih. Aku delok mulu-mulu dhewe to. Bapak ora. Ngilangi. Enak. Loh, Watching. nah, Nyambut gawe kok duit. Aku macet wis kasete wis. Awal karir kayak ngono ya. Nyambut gawe kok duit. Ya wis mari. Macet wis macet wis. Pokok ya. Nah, iku harus pakai lagu ya. Heeh. Masuk wis.
Masuk wis. Cintanya janda kok iki. Sip. Mantap. Hah? Ora wis susah. Kata apa? Mangan sih belum. Dan enak mak. Apa? Mangan ambil apa sih? Enak mak. Pokok. Makan besar, mukbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Wis. Golek duit, golek duit.